Pemirsa Pemkot Denpasar saya nincapan gegiras ring sejeroning raksa keresikan pelemahan silih tunggilnya nih melarapan ngerisikan widangan tur kelanturang antuk nibakang benih ulam ring tukad ayung kesiman petilan. Kau mimin wenten dase tali yukut benih ulam sani ketibakang selantang tukad ayung kedulurin antuk ngeresikang kewentanan tukad. Camat Denpasar Timur Imade Tirana Mausang parikrama inucap wantah pinake silih tunggil pengupaya ring sajeroning raksa keresikan wewidangan irike. Napi malih rita pengan mangkin sampun ngeranjing sasih deres sane ngawinang mereresik patut raja kemargiang melarapan mersihang god wiadin embangan toyo. Tetujuannya ni taler mangden wenten sarang legu. Parikrama kelanturang antuk nibakang benih ulam ring tukade mangda kelestarian ulam sidang limbak. Pai ketandane nyangger becek indek pikayonan anyar wiaden inisiatif Karang Taruna Jagre winangun desa Kesiman Petilan antuk nibakang kawentanan benih ulam ring tukad ayung puniki. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar Dewa Gede Rain Latarang parikrama sane kelaksanayang Rahina Sukre galah semeng inucap pinake silih tunggil program pemerintah Kota Denpasar meperkanti sareng program kebersihan lingkungan antuk tedun langsung ring tengahan krama desa miwah kelurahan. Asapuni ketaler, Ketua Karang Taruna Jagre winangun desa Kesiman Petilan, Anak Agung Ngurah Sugiarto Yuda dahat nyokong parikrama jumpa berlian miwah sane tiosan sane kemargiang ring selantang tukad ayung. Pemargi puniki keulengang mangdeside membuat antuk ngeraksa keresikan pelemahan melarapan ngelestariang kewentanan ulam ring tukade. Asmara Putra Bali.